Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke berjam, tak sao point rimlak. Just wow. Theli lo maksam? Hah? Theli lah sam mo? Lewat step kecil. Theli nah ni. Kecil kalau cai lah. Ha? Kecil kalau sang cai kecil. Kada mana sang thai? Dia. Ano, tang. Wah ni Iya, lah. iya, Hai. iya lah. Yes, ni yang kira ni. Santa. San. Santa bu. Iyalah dia turut bu lah. Dia lah de. Lah lifestyle ti nyakon cerita. Di mencap dah. Ini mencap dia lah san ha gini. Lah Santa ibu cap lah. Ibu jahai dia sini asta ni kalau jahai. Tapi pila pentip itu officer yang veterinary. Pilih Ivan. Kila Kila ya inject dah. Lah ai injek lah tet lah ya gini ba ni nong sementara de bun ngen injek ya sementara kilo ban ni lah Jadi batai yang saya. ki batai nang tama bare bu ngapen ya pa are ti kon Tapi antat untuk nong kat noya di santai macam. ani tiada ta cilak deh kalau duk bah cilak habu ya kini ba potlong ya yara di kila tak kabe yang pun konan deh ana kalau mayan beroplak deh cilak cuy bu teh cilak lah tidak nande kalau mai jeram tam ngin gejong pak gejong pam gejong watinya kon wa perkat gejong bam jong sa chu long inya kon wala chu de yana la tere bola banamen la ni pot stomre abu kicap fai ve de kada da la tui hane taki ong nam se pichiong la tapi kicap sniang de mano ong ahu tui pot wanare re chimling kala la tui ne ho Datang benda datang ilaran saya. pot dah lem re sem chimpor La re kat ne no la. Arta cewlen. pot la kam ta vin trada kana re habu pot dah lem re jai asngai la wut la cap ki hajong lap ma de nyakan da tak ya ni Jam. Ni. hajong se ma habu ki pres nam de thai ki ala be hajong im Ini yang pergi dang kena nanti pi injek lagi. aho Ja pihak dalam ni menari yang lam nam no kapor kidang nak nanti pihak ban injek dan pun itu office atau yang veterinary kemawan injek long kalong nan ong yada deh nanti long dawan nak klam deh leknya berita dan long dah ai lupa kemudian ong yada de long at least lam nam no baro ini i menrisnya yang kedai pun injek berjalan dang nak nanti kinan lah injek i kon ni ya podang nak dapur kha pore cai yang injek kalau nan ya da dah di sniang lain kam bun ain ta bun ai bun ya da bun ya lain yang cai kata niap norat niap narat dah cirkai ke jong jai macwa area ke meni ke meni pin je pi ada vai tak ki cap na hajong lap ma en ki men ai da vai ro dah klal nei va kene ke men pedeng ke bu ai da vai bu ai yar tak cap re tekini bu ai injek bu ai da vai ka cap chat long kap ta ne haji ma nakalian jungi kum ka sengkinong rep ka Hill Farmer Union
Hoat ki don bun ki jaka ki sniang hakne ka Thailand Southwest ki balayap ri menta ka sngi ni melawan jungo ya ka way na ki nong ri sniang bade hi ki dukot jongi hangne ha chnong nong bre nong dam te nalor ki way ku way hakne ka Thailand Southwest ni lap ba tang hakne ka way ki long ying ki sniang ki layak sngo himne la don santeli mo balayap te ka jing du nong kalapoi da ki lak tengka te mene ngalayo ban ya keren ya I officer jiko nega veterinary janga mau keruat te ila pentip baila deple ya kenika postmortem ki kato katneteli ki sniang ki bala yap bat lalap bakadaika African swine flu te nakaling jungi kum kaseng ni kentu ya ki bor sorkar bakin pa mardor ya ki injection nam takini ki sniang ki barang don hapadeng ka jingsi tom sing ka Thailand Southwest bat ha lajan baro hi ka wei ka jela ki don ki sniang ki bapang te ngi kentu ya ka sorkar lang baka department bakan pa no ini ki injection nak menta ban yo ban inject ya kini ki sniang ki barang don hapadeng ka jingsi tom ka wei pat kamat ka bangi sngo khia bat ngi dawaru na ka sorkar ba kariban bu ya kaneka center ka ban test ya kini ki sniang hangti ha bordar sya bakin warna jerobat sene kadi bandon ka center ka ban tes ikni kisniang namar ba ngisung tu ka wei na ki daw ka ba wanra jingpang ka deiru na kini kisniang ki bawan na syabar te ngisung si ban tip mentalele hana ka don kata ka direct entry na ketika bordar haba ong direct entry ka bamut let's say yo ki wan kit ru wadi kisniang yap te kani kan penduk nong ya ki nong rep tingi dawa mardor na ka sorkar baka di ban buno eka testing center ka ban page ban khmi ya ki sniang ki ban nabar sya bikin wan shene kira jela ka jongi lumkum ta nakle jongi ka seng ni dawa bakat hadu mta kat ya ba phim parla ban bu eka testing center sange shwai ka jingwara ya ki sniang ki ban syabar namar kani kalong kawan penduk nong ki nong rep bat ya ki nong ri jingri ki badai ki dukhat jongi bat ki nong rep jong ka jelahi barok kawai mano ban ba khli haba ki yap ki sniang kumne nai mano ban ngila ikan mau hal itu kisniang baladep habangi dawana ka sorkar ban siu by lut kesan ikni kisniang kiba yap ke jinglut bat ke jingyo kami hap he te ya menta lada ka sorkar kam parla ban bu ya ka jaka ban tes ban cek kisniang habordar syakti ka than jorabat kat lada pimpat bu ini ka testing sar ya menta sange no shwa bat ya kini ki bedang don hap dan ke jing sito menta ni dawana ka sorkar badi ban pa mardor ya ki injection kenang ba kinla ban yarap te hakwai pat kaliang aku ban kentui kinong rep bat kumjuro ya ki officer veterinary keleng kara rihasi bakin ya trailang bat kinong ri jingri ba pinlet ban ai ya ki inject hakapor baki sniang kidang red kumtu bat nga kenturu ya ki nong ri jingri ba pidi ban sya ya ke ban ai kini ki injection kenang bakan long kawai na kilat ban yada habawan ka klam nak menta kini ki sniang te nakliang jungi ni pengpau ia kejing sengu benyau ha kuai kaliang habaki snyang na cebar kiyo ban laitlan bat menta hakani ke jela jongi klem test bat haba menta kadon ke jingpang ke injection ru namta kani ka swine flu hadu menta 4 pha tingi dawa ba dei ban wanra mador kenang bikin yo ban yada leng baki injection Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei nakabenta ka koit kakya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jingshania naki pidon kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai poi iwe kam de ka ba ba pinyo e ka license pila ban apply ka online link ba ka website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru Tegi kot kisla badan kam kat kum kejat jingkam jong pi. Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tanga is kasihers pila ban letbet syak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya. Nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra syapi daga Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India